Sweet Radio, 97.7. 97.7. The party station. Everyone's making the switch. 97.7. The new 97.7. Today's hottest music. Sweet Radio. Radio, 97.7. Turn us on when you're ready to have fun. Siyak ni Manang June, siyak ni Ama, dagiti for decade duo, liwati OFW, liwati amin nga Ilocano. Hintay pa bakdali, kultura tayo, literatura nga Ilocano, babaen sa miwing iti puso, sunata nga Ilocano. Tarupata kami, ada kami, manen nga FTD, amang liliwaken at pagkatawag. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inangayo, kabayagan nagtipinatek, kay nga Ilocano. siyak ni Manang June, Siyak ni Ama, gagamiti for decade duo, liwati OFW, liwati amin nga Ilocano. Tuya ti programa amang repet kadatay nga Ilocano. Babaen ti sonata iti biyag ken ayan. sonata ang kansunan dagiti pagayam yung Manong June Seriales ken Yan Marcos to. Programa na isang salumina asagot ti 4-Decade Duo Production Incorporated. Binuangay ti OFWs nga nagkapupay kadagiti kakabsat tayo sa Jay Palacio Taaw. kaya dito yung laing mga gan Sweet Radio 97.7 Santiago City. Arupata kami, ada kami, manen nga FDD, amang liliwaken at pagkatawag. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inangayo, kabayagan nagtipinatek, kay nga Ilocano. Okay, na yung pagkapangal daw tayo aming karuba, maikas sa nga pulo kaawalo iti aldaw ti bulan ti Setyembre kat apo, marik na kung tinalamiis nga palayo po iti amin nang rugin nga nang isabit dagiti opisina wan dagiti establishmento iti dekorasyon ka mangipasimudaag nga siday kanti Paskwa. Pasko dagiti sa Santos ken Kararwa. Ay, matimot Kung kaya. May amat nga napanood mo. Nako, ay, sa bagay, kung anong Christmas tree, dito panunod mo tatay, sa bali ka talaga, ti... Sumarsarno daytan. Madurang nga bulan na. Wang arod, kat Adda kami manan. Isang katuanda kami manan iti las u, dito talong oras nga sunsunata. Is-isip. Pagpagaak. Liwliwa. Ken istorya ti biyag ito yung 97.7 Sweet Radio Santiago City. Kat apo, dispensarin nyo ta ti official text line tayo kat na maliw. At ti napasama nga sang saya at di ti numero iso nga iti temporary text line tayo kat 0936-6431-626. Alang arud, mga lakayo iti ballpen nyo kada pagsuratan nyo ta isurat nyo biit ikanda kiti gundaway tapno makasali kayo apo kada kiti na dumadu mga kwami nga pwede tama paspasama dito sa cellphone. Madi makalive. Madi makalive Facebook. Ti Facebook me ta. Connecting pa lang nagbayag nga connectingan. Kat nga rod amo nga nakaala kayo ti laplapis kada ballpen pagsuratan dita. Ulitin mi iti official text line tayo 0936-6431-626. Apo para kadagiti kid daw kang pangablao yo. Ay kat
Atan, ada dito mo tawag ng dagusan. Wan, apay nga. Apo, apag sangpit Text ko na kami lang, tawag mo. Wan, apo pang asyo ha, kasang kay balbalikas pa lang, damot tumawag. Ikon-confirm na lang siguro ito. Ikon-confirm talaan. Okay, ulitin mi apo, kada kiti hampay nga nakaala, iti numero mi, tap na makasali kayo, iti na dumado mga na dat-laga, so natangin kay Pugduan, 0936-6431-626. Ayan, day apo tili official text line tayo, kat apo lugay, aman kiti online tata, di kabangi itita balasyo taaw, ni Kabsat Cathy Cabal Salvador, ni Ninya Gail Antalan, ni Manang Darlene Can, ni Mark Ribonal, kan ni Ading Merla. Good afternoon kada kayo dita balasyo Basig taaw. dan sapay lang nga apo replay ti apan pag dingdingan dagiti dito mga kapagayam dito balasyo taaw ta sa baling rod mat iti oras dito di oras di anda. Ngarod kumansyo ti may isang nga sunata balong. Tumader tamanen. Apo hang kami maka Facebook live dispensary nyo apo. Dahil ito yung arudan ti umuna nga sunata mi may payapo ka dagiti amin na nga dumduma kita nga kanito. Nga tumanan. Natumpalit ti harap ako ang mga asawa, itikap-kap na kag-analapsat aro marampa. Ulandis na buok ramramay na kimman kandila, lupuan ang namsek nagmaris rapan usipit na labaga. Sumungat ti altar ay nagswerte akun kunada, pisang titrahe na butaw ti bukot na ay nakalaplaka na, kastala itibiyag makatawen nga agdenden na, ay nagseksilat tatakas tuy meti mandar na. Inkaman magisa ang kalpasan na inkaman pa'y agsagat ti paraangan. Inkaman kalanga, inkaman kalanga, inkaman pa'y aglabakit kalpasan na inkakirkiran kusina ken sileta. Inkaman kalanga, inkaman ay naglaing kaman. Apay niya kinota boses mo ba no? Medyo paparaw ang garaw. Bakto mga mga titukak. Sabi kita magpukpuk to atago sa ito. Yarapap ko ang mga asawa, ang sabali metten titurong jak ni namnama. Barbaring mamaliw, alis kang dungoy pa ay kulata. Tawen man naglabas isulat at manmandar na. Inkaman magisa ang kalpasan na inkaman pa'y asagad ti paraangan. Inkaman kalanga, inkaman kalanga, inkaman pa'y aglabakit kalpasan na inkakirkiran kusina ken sileta. Inkaman kalanga, inkaman ay naglaing kaman. Paap ko ang mga asawa, talong tibungan ni ayan-ayat inan anu saklata. Siya kundi na maliw ta siya kinangayat na pintas nga asawa. Gapuken ni ayat ay takdarakon iti pamilya. Inakman magisa ang kalpasan nga inakman pa'y agsagat ti paraangan. Inakman aklanga, inakman aklanga, inakman pa'y aglabakit kalpasan nga inakirkiran kusina ken sileta. Inkaman aklanga, inakman ay naglaing akman. Ako naglay ka, mapupukaw ka mo tigang tataban. Pero dito apo di sunatan na Paul 1 inkaman. Ayan, nakarama na po yung second album May.
istorya tibiyag ni Ilocano nga kasi nga ibabaon dati lakay na so nga nagaramit Puro ingkaman. Iti kwan, inakmanan. nagdisno to inakman ko na nalatan mo masapol nga ibaunan kasi nga ruti nabungan hindi pa kaya na okay kat bago tayo itultuloy ti programa ay kat kaya man apong alam dahito nga gundaway tapno pagyaman ni man tayo nangimbita kada kami iti rabi ni Congresswoman Neti Agabaw iti 4th District Isabela apo mayatan nagadoa po na tultulungan da di kalkalpas nga mission da libreng operasyon pag-amok kat may kanam huino 6 nga tawundan nga agis sponsor iti kasta nga mission kat apo madaydayaw Manay Neti Agabaw thank you very much apo in behalf of the Gitayan Opera Anyo ayan kasta mga pagyamanan to dagiti 26 nga doctors kan 30 nga nurses nga kada technicians nga nagkapupoy apo di Makati Medical Center iti Manila talaga makaayayo kat apo naangay datang nga mission da DJ Etiaga District Hospital kada dagiti na opera dakang goiter gallstone mayoma hernia dagitay kusing wang kana dumaduma pay apo nga bukol dita igit ti siksiko kada pugbo agasam ta 70 tin operada within 2 days laeng kat sang agaso mo nga bukol tinay kada apo di sagamano nga ida jeng ti bukol mission libre nga rod maday sagamano nga bukol nga natinig kada ti may nga tao kasi ay ko siguro ko may salaeng mat ay may sa nagmalas ka mo tunod ta bukol mo iti ping-ping mga may sa dapat di bangir mga nasaya nga lang ayan sa mga bukol aja kamurun sa away atangan lang ay kahang operasyon ti masapol mo dita ba aman buti laeng Sabi nga, liha ko na ba? Sander. Ayan, apo, kahit milang apo nga, kaslang ay to kay laeng itiriknak, bilang musikero, actually, nagkanta kami lang apo dito nga kwada, kasla, mapinpintasak la ulit iti mission da nga talaga nga tumulong iti pada tayong Isabelino no kasta nga banbanag talaga kahit kumot ti makimay-may sa no doktora laeng kumakaanakan kung doktor ka mat nangalala ko natikil doktor ka doktor of pilosopo mabalen no doktora laeng kumamat at kamay sa makadagitaya nakibiyang dita nga nakipinpinisi iti bukol dita aponen ngam gaputa dito ita radyo ora taga-inject lang kasi wan gaputa dito ita radyo arami din tamat iti rabang nas si tanto ti mangiwaragawag kada kita nga programa once again Manay Neti Agabaw thank you very much apo nagngato ti talent fit di rabbi hamo ba talent fit talaga nakita ni congressman nga da city ta ini ka ngorti city ay when nakita di rabbi ni kanya ni congressman Neti ti nakakita ni Gigi ko ni Sir Gigi ay ko nag-level up kamot ng gayam June dahito iti parang na nagbangag pa iti boses na natanang akat katungtong dagita nga agasawa po iso nga rod nga wantuado nga iso nang hawa po kumpanya agsamot tan ngem apo talaga nga naragsak lang apo tirik namin nga makakita ti kas nga misyon nga tumultulong iti pada tayo nga Ilocano ken Isabelino kat bago tamampay nga rogyan iti mangiparabor iti cellphone load asi digin ti Pasko ako nam tatay Pasko dagiti natay aket intamampay iyam amo dagiti nang parabor nga sponsors dagiti mamangted ti papremyo tatangal daw ket mangmangted pa iti pangmeriendata ayan maintenance pay kunam ayan so nga rod nga adin kanyo nga rod karuba dagiti sponsors sa itatangal daw adito idan dagiti sponsors sayo. Daituyon timang padurkas si panagbiag tayaman nalon. Kabaruan na teknolohiya ken makinarya asagot ti Agri-Component Corporation. Agri-Component Corporation pakagatangan ti kubota 4-wheel drive tractor, transplanter, harvester, ken kompletong rambientas para iti traktora. Kanda dumapay nga likamon para iti nanamnam aya panagtalon. Agri-Component Corporation kat 23 na tawanan nga agsireserbi kada iti Manalon. Kumpanya mang tarabay ken mang taripato ti pagsayaatan ti Manalon. Agri-Component Corporation para iti dumapay nga impormasyon agpasyarkay kada iti opisina da nga masarakan sa Jai, Barangay Tagaran, Kawayan City.
San Andres, Santiago City, Sangwanan Laeng iti City Hall, at dapay sa Rojas, Solano, ken tumawini. Wenno tumawag iti telepono 078-652-0121, 652-4296, ken 0915-494-3313. Agri-Component Corporation. Naimbag adamag, kadagiti addaan motorsiklo. Kadagiti na hilig, amang pataraki motor na. Kan dagitay adda ti prensat motor na. Adituyan ti Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise nga pakaalaan tinalak a presyo ti piyas-piyasa na siri ba mekaniko kan di kalidad a serbisyo. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise at bagay kinimot matunan da Mr. and Mrs. Bong and Jocelyn Nagtaud. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Dahil ito ikat masarakan sa Depurok 2, sulit Bonifacio and Fernandez Street, Bogalion proper, Ramon, Isabela, Asideg, de Manos Hospital. Iti Chief Mechanic dagat ni Mr. Marlo Pabiling. Nagsaya at adabag, para motor mo lulaw, rogya ko na, igumatang ti pyesa, taga Simbula. Apay mabalain, mabalik! Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Karuba! Numasapol yu ti live band para iti na dumadumang okasyon nyo kas kumaiti pa nagkasangay, kasaran, piyestaan, ken na dumadumapay, padasen nyo tapno mamati kayo ti laing ti Hyrack Vibra Band and Sound System iti Culyalabo del Sur, Burgos, Isabela. Hyrack Vibra Band and Sound System kat kompleto abanda. Han kay laang nga dumngeg, no di kat mabuya pa iti panagkurang-rang, panagpatpatid kin panagkankansyon, dagiti musikero da, ani Jimboy, Matt, Jason, Agi, kan dagiti lead vocalist da, ani Ryan, Rain, Regeline kan Vanji. Hyrack Vibra Band and Sound System kat bagay ni Kuyang Hector Jr. ken Gina Anagaran kat imat matunan mat ni Kabsat Romel Tomas. For reservations and inquiries, call or text 0915-930-7770 or 0905-70-66130. Hyrack Vibra Band and Sound System. Okay, dahil kita nga rin sponsors ita tangal daw kat bago tayo manurugyan iti pa-contest tayo ino di papugto ito bumasa ka man ti text nagadumos si Oy, nagaduda nga raw. kung ano awan ti text line basi ti text ka ay tambak mo lata kat tapno may kanti chance dahil kita dumapay apong dumdum nga kita tanga oras ulitin taman ti number ulitin ta iti text line tayo, temporary ka Aruba kat 0936-6431-626. Ayan, nagiti pangablao balong. Ayan, kas ko na may isa dito yan. Nagpanggal daw Kuya June and Jem. Kuya June. Agpaparaw agaraw. Ay, sige. Kita. Taman nagiti tumatawagan. Ni napanamon nakong. Ano po nagaduda? Tayan, nagpanggal daw Kuya June and Jem. Kablaw man dito taga San Antonio, Ramon, iti Family Mosquito. Oo. Ni kapitan nga to dito. Burka kitam ka pangasiyo aputang kay kumamot tumatawa. Kami mabasa. O sige, dito pala ang rod internet ti pagbasa kiti messages. Dapat tinay. Advance happy 48th birthday Kuya June. Bukas na ako na. Ipablaan na di tao mo. Imbes nga awan makamu nga birthday ko no bigat. Lumakayan. Lumakayan da taon. 40 man natin baganat ha? 47 lang maut. 47. Ay, di na mo kwenta ni Balong ag multa kanya dahil ta. Ni Tito Balong Rodriguez. Happy birthday kini ading Rupelin Quaresma de la Cruz iti San Miguel, Ramon, Isabela. Greetings from your loving husband, Alex. Kita manganagan Alex. Nyang accent day ay. Igulot man. Kung naman, Amerikano, igulot dera. Siyempre. Alex, ading ko aya. Alex? Agtultuloy ko matipanagay yung duwakan ni Rubilin. Ay, no makaungat ka mo mga purpurwakan iti mangkok kada kutsara. Dito pag joke lang. Anyway, happy birthday kang ka ading Rubilin. Naimbag nga pangal daw June.
Ken balong. Pero kas kumantay agbabakaut. Apo. Agiyaman akmanong Aris iti Jones. Ayan. Jones, Isabela, apo, dito nga nag-message. Thank you very much, apo, taga Jones, for listening. Ayan. Yes. Manong kablawak man ni ay sa Gazeta. Iti happy 21st birthday dita sinili. Sinili. From Secret Destiny. Secret Alright. Pakita ko naman manong jay iriribok. Apay, iriribok. Anda siguro ti problema na dahil nga nadagsan na Madita makapag-live ti pa ya Facebook. Okay. Kapay nga ta? Ang kami makapag-live iti Facebook, apo, amoy mo ti Globan. Kung anaskan nga ulit-ulit. Ang globe na ito, eh. Ay, magaya. Ang pagpabaso naman. Hanggang mag-globe. PLDT. Ada ki diferensya na po ti PLDT. Ako na globe man tinadakamat. Kapay nga ta? Mati nga makakonect. Okay. Dita man MixLR? Naka-live ako sa MixLR. Awan ti problema na. Okay. Good afternoon. Hello, all listeners. Have fun. Kuna na ni Mark Ribonal. Tokayong amak payman. Tay ko la sisi agyaman apo. Kuna na. Hi, ati nene. Apo suda mo tegbibin natin dito. Hello, manang Virgie. Kuna naman ni Bayaw Joseph Agtarap. Anapay dito. Isuda mo tegbibin natin. Handa kabilangan dito yung MixLR. Anyway, good, enjoy listening ita balasyo taaw kat adito yung aruden apo iti umunang papugto May for 200 pesos apo nga load equivalent kano dati chance nyo umay dito yung istasyon nga mga halati 200 no sidig lang ti lokasyon nyo ikan na kayo pa iti t-shirt. Ayan. Care of 97.7 Sweet Radio. Nga rod, isagana yun kita cellphone yo with your name, address, and the title of the piece. Kenti official text line tayo? 0936-6431-626. Ana ulitin pa. Temporary lang nga po data ang pag-textan. Actually number ni amma data. Iso nga ang tal na to dito nga cellphone mo. Adon to take schmidt ka. Bayat sa. Okay, our official text line once again. 0936-6431-626. Dahito yan po tipugtuan nyo nga sonata. Namin sa arabiin, nasa lagjay bulan, nagregretilinaw, jay kamasetasan, parang kukuk na tulbakan, pinilit mo aniluktan, gapulain tapintas mo, apagiin na palang, diyon una na nga aldaw, ikarin pa'y kanyak, amin tu ababaro, di kan dun makiingayak, idikwan nakakitakan, natartaraking entisyak, binaybayan akong tenganay tidalan. Apo, naglakang nga sonata. Tatalamang na ito. Tatalang bakanta. Wait. Ay lalaingin nyo. Right minus wrong nga to, apo. Apo, like sama. What? Namin sa arabiin, nasa lagjay bulan, nagregretilinaw, jay kamasetasan, baro kung matulbakan, pinilit mo aniluktan, gapulain tapintas mo, apagiin na palan, iyon una na nga aldaw, ikarin pa'y Ping Rodrigo, Ato abarbaro, di kantong mag-inayat, idikwan nakakitakan, natartaraking entisyak, binaybayan akong tinganay tidalan. dahil tangarot kita umano da nakaputon kanakan. Okay na. Agor kata. Kita nusinut di kaunan dito. Awan sa
Mod, di magkampugto, nagatupin mo to abo. Ayan, padasin naman timang basa ta oray nung balik. Mabasa lang tinatin. Good. Nagadaw. Kamasetasan ko nadamat. Kalitaan. Ala ka rin, dagsaan nun. Apo, nagadong nga text nga talaga, mat. Okay. Kami pa'y mabasan. Baru kong kut na tulpakan is wrong. Naimbangal to yung manong, apo, Mark Agustin Bulan. Tisungbat na is wrong. Alona Versosa, na minsan Arabii is wrong. Kuntiman is wrong. April Joy Ventura, tisimungbat, wrong malaang. Na minsan nga Arabii. Isabela. Ay, apo awan. Ti, Okay. nasa lagjay bulan. Ana? Are we going to accept this one? Ayan na din dyan. Okay, acceptare mi dito yan. Medyo ada lang ti sobra na pasi nga may isang letra. Actually, the title of the piece is, alam niyo, ipansura mo. Baka Ano to? Okay, naka-ready na. Natinatay aja yun. Atay. Siguro ka. At dapat sa Bali. O, kita ka gano'n. Nagod na ni Omay muna. Sa bahay ka din, sir, dito baba. Okay. Apo, nariga agaya Hindi, pati. hindi. Mati mo. Ano nga ta? Ay, at mga mintito mo tawag manen kasunod ang makita pati apod no. Ayan, sayang ti oras. Apo, sayang ti oras. Pang asyot yan kahit mo tawag. Okay. Okay, dahil tang Roden, accept. Taran tayo dito yan. Tugur ka na eh. Tugur ka mo. Mo kasi kakan nalabo matam. Awa mo tan! Napanan. Ano ito tayo nakita? One. Atay? One, data. Oh. Okay, we would like to say congratulations to Rick Castillejas of Bugalion Norte, Ramon, Isabela. Iti answer na po, nasa lagjay bulan. Iso ti kaasagan kang kaunaan nga sumbat. Actually, naslag lang ko ma, bulan. pero sige na tan. Nasa lagjay bulan is the correct title of the piece. Ayan, ngarod. Dum nga kayo tata adupay apo ti pa-premium tayo tanag ito sponsors sa itatangal daw. There's more fun listening to 4 Decade ko na. There's more fun listening to the 4 Decade duo ko na ni Kabsat Emil Castillo iti palengke iti Ramon puno masapol nyo ti bagas ita nga supply ita kayo mapanpwesto na bilukin nyo lang ti Emil mangrugo kay jarwangan ti palengkin Emil ko na ayam mo Jayan na po ti pagkatangan ti first class nga bagas. Ate mong ilulutong ka. Apaw? Mekman? Padasyak si tuma. Si magam lati danong mapalingan kanuno. Kasati ni. Okay, nga Rod. Once again, congratulations to Rick Castillejos iti Bugalion Norte, Ramon, Isabela. Ayan, ito ti Pugtuna. Ayan. Kumantat naman ang balong. Manabak pa lang susurat. Ay, kadamdama pa na akong dahil makagaart ako. Kahit ko ti kumanta. Oh, sige, tiro. Kasta unay di pa ng daydayaw mo kinibakit ko. Amin na pa ng tari pato na kada kama pamilya na. Aglalo nung nakapeles di nakiting tamatang di maisina. Madlaw ko daytang em respeto wag paliiwag lata. Numaminsan diyak kayat nga iparangkan ka ni bakit ko. Apay mate. Isumatan ti sipsiputam imbes nga tay arak tagay mo. Ngem di madikin ursunada tay panang tetex mo ken kuana. Ulitan pa'y di maminsan pakanengkan iti Granada.
Amok launay adi ka kontento kini bakit mo sang petang para saan saan tumawag itipempay ta cellphone mo di anos nakit di amakit den naken kama aging babaro maamiris mo kumatirigrigat ken kani bakit mo. Naimbang nga tayo, amin na po dito palengke ti Ramon Isabela. Gini beauty parlor sitang kanay nga nakachutin kita kami. Wah, dyan sa daginan nga Gina. Wah, na Rose Beauty Cream. Kunana. Yan ka na? Rose Beauty Cream. Oo. Wah, kasama dyan palengke. Dyan ti ayanda manong Reggie. And na pa, ato tatapong kung Gemma, Rika. Wah, basta dito pagpukisan tita. Wah, nagpupok na. Siguro. Amok launay adi ka kontento kini bakit mo sang petang para saan saan tumawag itipempay ta cellphone mo di anos nakit di amakiden naken kanga aging babaro maamiris mo kumatirigrigat ken kani bakit mo ala kadili pate montarik nam kani bakit ko dagiti putut mo ti asikaswem saan kad ni bakit ko no di ka anaragsak dim iramraman iti pamilya ti pamilyam ta isudan tut pagsandagam amok launay adi ka kontento kini bakit mo sang petang para saan saan tumawag itipempay ta cellphone mo di anos nakit di amakiden naken kanga aging babaro maamiris mo kumatirigrigat ken kani bakit mo maamiris mo kumatirigrigat ken kani bakit mo